Poštovani učenici 8. razreda, kao što smo već najavili, na današnjem času govorit ćemo o istoriji Kraljevine Jugoslavije između dva svetska rata. Naime, Kraljevina Jugoslavija, kao što to znate, stvorena je neposredno posle kraja Prvog svetskog rata. Da se podsjetimo da je Prvi svetski rat završen 11. novembra 1918. kada je Nemačka kapitulirala. A kao što smo to i na redovnim časovima govorili, proglašenje prve zajedničke države svih južnih Slovena, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno potonje Kraljevine Jugoslavije, bilo je 1. decembra 1918. godine u Beogradu. Tada je, dakle, stvorena prva južnoslovenska država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, južni Sloveni, Jugosloveni. Otuda ime ove države. Ime ove države je zvanično promenjeno 1929. godine i od tada se ona zove Kraljevina Jugoslavije. A dakle, do tada se, kao što rekao smo, zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Zašto mi o ovoj državi učimo? Pa zato što je to država u kojoj je živeo srpski narod. To je bila velika država. Osim teritorije današnje Republike Srbije, ovoj državi pripadale su i današnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija i Makedonija. Dakle, 6 danas nezavisnih država na Balkanu. Ova država je bila jedna od, po veličini, spadale u red srednjeevropskih država. Obuhvatale površinu od skoro 250.000 kvadratnih kilometara. Bila je i sredozemna država, jer je izlazila na Jadransko more, i alpska, jer su deo Alpa se prostirali kroz Sloveniju, sa najvišim planinskim vrhom u Jugoslaviji, Triglavom, za koga ste čuli jer ste o tome učili iz geografije. Bila je i Panonska, zato što je južni obod Panonske nizije, naravno, se prostirao kroz ovu državu u Hrvatskoj, Slavonija i u Vojvodini, naravno na teritoriji današnje Srbije Vojvodina. Dakle, ovo je bila jedna mnogolitna država, da tako kažemo, po svemu. Koji su sve narodi živjeli u ondašnjoj državi? Osim Srba, naravno, živjeli su Hrvati, Slovenci i oni koji su smatrani Srbima, Hrvatima, Slovencima ili drugim narodima. Dakle, tada Crnogorci i Makedonci nisu posebna nacija. Zato u imenu države i stoji Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslovenska ideja je, deco, stara. Nije mogla Jugoslavija, nakon što je rat završen, da bude odmah stvorena tek tako. Sećate se još načrtanija koje je napisao Ilija Garašanin. Još u vreme kada je Srbijom sredinom 19. veka vladao knez Aleksandar Karađorđević. To je prvi spoljno-politički program ondašnje kneževine Srbije o stvaranju prve velike južnoslovenske države. Naravno, Srbi nisu mogli da stvore zajedničku državu sa Hrvatima i drugim južnim Slovenima sami. Na samom početku Prvog svetskog rata, 7. decembra 1914. godine, u Nišu, pošto je Niš, to već znamo, ratna prestonica Kraljevine Srbije iz vremena Prvog svetskog rata, i Narodna skupština usvojila jedan dokument, jedan proglas, koji se zove, zato što je usvojen u Nišu, Niška deklaracija, gde se jasno ističe koji je ratni cilj Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu. Pa otprilike u Niškoj deklaraciji piše sledeće: da će srpska vojska da se zalaže za oslobođenje i ujedinjenje sve neslobodne braće Srba, Hrvata i Slovenaca.
tako i bilo nakon rata. Kao što rekao smo, Srbi nisu mogli sami da stvore državu, sa Hrvatima, Slovencima i drugima. U toku rata, na stvaranju ove države, radi Srpska kraljevska vlada na čelu sa Pašićem, jer je Nikola Pašić predsjednik Srpske vlade, ali i jedno političko telo koje su stvorili hrvatski i slovenački političari koji su emigrirali sa prostora ondašnjeg dela Austro-Ugarske, jer su Hrvatska i Slovenija naravno tada u Austro-Ugarskoj. Ti političari su formirali telo koje se zove Jugoslovenski odbor. Na čelu tog političkog tela bio jedan hrvatski političar koji se zvao Ante Trumbić. I upravo će predstavnici Jugoslovenskog odbora da se sa ministrima iz Srpske kraljevske vlade sastanu na Krfu u toku leta 1917. godine i 20. jula potpišu dokument koji se zove Krfska deklaracija. Što ne u Beogradu, što se na Krfu sastaju sa ministrima Srpske vlade. Zato što je, nažalost, srpska država izmeštena iz Srbije posle albanske Golgote. A vi svi znate šta je albanska Golgota, učili smo u povlačenju srpske vojske i o dolasku srpske vojske na ostrva Krf i Vidu i kasnije prebacivanju srpske vojske na Solunski front. Dakle, srpska država je izmeštena, pa su zato ministri srpske vlade i predstavnici Jugoslovenskog odbora pregovarali i dogovarali sve o tome kako ta buduća država treba da bude ustrojena, koja će vladarska dinastija vladati njome. Zatim, kako će se zvati, koji će biti službeni jezik, kakva će biti grb ove države, himna, zatim definisati osnovno ljudska prava i slobode, nadležnost parlamenta, sudova i svega onoga što jeste deo svakog ustava danas, pa upravo su sve to dogovorili na Krfu ministri srpske vlade i predstavnici Jugoslovenskog odbora i potpisali Krfsku deklaraciju. Potpisali su je sam Pašić, naravno predsednik srpske vlade, i Ante Trumbić. I kada je rat završen, u Beogradu regent Aleksandar Karađorđević proglašava ujedinjenje. Znamo da je kralj Srbije u vreme Prvog svetskog rata kralj Petar, međutim on je zbog bolesti, iznemoglosti, starosti, neposredno pre početka rata vlast predao svom sinu, Aleksandru Karađorđeviću, pa je on regent ili vršilac kraljevske vlasti. On će biti regent novostvorene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sve do smrti kralja Petra 1921. godine. Pa ćemo imenovati prvo vladare ove države. Dakle, vladari kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kraljevine Jugoslavije, bili su kralj Petar I Karađorđević. On je ujedno i posljednji kralj Srbije. Dakle, Srbija gubi državnost ulaskom u ovu novu formiranu državu. Nema više Srbije kao samostalne i autohtone nezavisne države. Dakle, ona je deo sada ove nove velike južnoslovenske zajednice. Dakle, kralj Petar je prvi vladar ove države, zatim njegov sin Aleksandar Karađorđević, koji će na početku, dakle, biti regent, kao što smo malo pre rekli, a od 1921. pa do smrti, do 1934. kralj. Nije umro prirodno smrću, o tome ćemo kasnije, već to znate, ubijen je u Marseju 1934. I posljednji kralj Kraljevine Jugoslavije bio je unuk kralja Petra I, odnosno sin Aleksandra Karađorđevića, Petar II Karađorđević, koji je u trenutku kada je postao kralj Jugoslavije, 1934. bio maloletan, pa je u njegovo ime do punoletstva upravljalo namestništvo. I mi znamo da to nije naravno prvi slučaj u istoriji naše države, sada jedne velike južnoslovenske države, da državom u ime maloletnog vladara upravlja namestništvo. Ova država je na samom početku, odmah dakle nakon stvaranja, odmah nakon proglašenja ujedinjenja i stvaranja prve južnoslovenske države, nekako se osjećalo da Srbi i Hrvati u toj državi ne mogu dugo da opstanu. Nezadovoljstvo hrvatskih političara se pokazalo odmah prilikom izglasavanja prvog ustava. Naime, vi znate da je ustav najviši pravni akt jedne države, Kraljevina Jugoslavija, odnosno Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kako se ona pre toga zvala, rekao smo, imala je dva ustava. Dva ustava su
bila u međuratnom periodu koja ova država imala. Prvi ustav je izglasan 1921. naredni 1931. I upravo prilikom izglasavanja prvog ustava su se ondašnji hrvatski političari, članovi Hrvatske seljačke republikanske stranke, povukli iz parlamenta i nisu hteli da glasaju za ustav. Već se tada pokazalo da je nezadovoljstvo Hrvata u toj državi u političkom smislu veliko i da će zaostravanje odnosa tek uslediti. Time dolazimo do imenovanja političara, odnosno stranaka u ovoj državi. Najveća srpska politička stranka i u prethodnom periodu, vreme Kraljevine Srbije, kao što znate, bila je Narodna radikalna stranka. Ta stranka je sada, naravno, integrisana i u ovu novonastalu državu. Na čelu radikalne stranke je Nikola Pašić. Pašić je u to vreme star političar, živeo je do 1926. kada će preminuti. Nasledit će ga Aca Stanojević, mada će 30. godina radikalna stranka formirati sa još dve stranke u odnošnjoj Kraljevini Jugoslaviji, jednu političku koaliciju koja se zvala Jugoslovenska radikalna zajednica. Postoji jedna nesumnjiva činjenica koju istoričari ističu, a to je da nakon smrti Pašića niko nije bio od političara ondašnjih, koji su bili naravno u vrhu radikalne stranke, dovoljno sposoban da zameni Pašića, pošto bi prosto Pašićeva veličina bila neprikosnovena, tako da kažu da posle smrti Pašića, dakle, postoji stranka, ali radikali kao političari nekako lagano nestaju. I eto, kažemo, utopit će se kasnije u jednu političku koaliciju koja se zvala Jugoslovenska radikalna zajednica. Dakle, najznačajnija politička stranka koja je uglavnom okupljala Srbe i koja je bila najznačajnija politička stranka i u prethodnoj Kraljevini Srbije, a sada u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca je Narodna radikalna stranka. Dalje, hrvatska najznačajnija stranka zvala se Hrvatska republikanska seljačka stranka koju je predvodio Stjepan Radić. Ova stranka će kasnije iz svog imena ovu reč republikanska prosto odstraniti jer je država kraljevina. Kasnije će Stjepan Radić 1924. godine ipak prihvatiti taj ustav vidovdanski za koga nije hteo da glasa kao predsjednik Hrvatske seljačke republikanske stranke i ući u vladu. Ali vi sami znate, političari i tada i danas menjaju stav. Vlast je očito slatka, pa tako i Radić se nekako polakomio i predomislio. Prihvatio ustav, odstranio iz imena stranke republikanska i ušao u vladu. Da. Stranka koja je okupljala Jugoslovene, dakle one koji nisu samo Srbi ili Hrvati, dakle nema nacionalno obeležje, zvala se Demokratska stranka. Demokratska stranka je formirana 1919. godine i ovu stranku predvodio je čuveni Ljubomir Davidović, a nakon njega Milan Grol. S njim su postojali komunisti. Komunistička partija Jugoslavije koja je na prvim izborima ostvarila zapažen rezultat. Po broju glasova bila je četvrta stranka u državi. Ali oni su delovali krajnje po sovjetskim metodama, odnosno po onom modelu koji je dolazio iz Sovjetskog saveza. Oni su bili protivnik novonastale države, kao stranka koja želi rušenje Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, delovali su krajnje revolucionarno. Ubili su ministra unutrašnjih poslova Milorada Draškovića u atentatu na ulici, pokušali su čak i atentat na samog regenta Aleksandra Karađorđevića prilikom izglasavanja ustava, tako da je ovoj stranci, Komunističkoj partiji Jugoslavije, zabranjen rad. Pamtimo je obavezno, zato što će kasnije, krajem 30. godina, na čelu ove stranke biti Tito, tako je, Josip Broz Tito. Ta stranka u vreme Drugog svetskog rata formira u borbi protiv Nemaca pokret koji se zove Narodno-oslobodilačka vojska, odnosno to su partizani u Drugom svetskom ratu, kao što znate. A eto, preteča partizanske vojske iz Drugog svetskog rata je zapravo Komunistička partija Jugoslavije 20. godina. Osim ovih stranaka, postojale su još i sledeći. Postojala je Slovenska ljudska stranka, koju je predvodio političar koji se zvao Anton Korošec, koji je bio inače katolički sveštenik. Zatim Jugoslovensko-muslimanska organizacija, stranka koja je uglavnom okupljala bosanske muslimane. I evo ponovit ću, dakle, koje su stranke u odnošnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
20. godina postojale. Dakle, Narodna radikalna stranka, zatim Hrvatska republikanska seljačka stranka, koja kasnije iz svog imena, dakle, isključuje ovaj deo republikanska, zatim Demokratska stranka, potom Komunistička partija Jugoslavije, koja je 21. zabranjen rad, zatim Jugoslovensko-muslimanska organizacija i Slovenska ljudska stranka. Rekao smo na početku da su politički odnosi u toj državi bili prilično zategnuti. Na relaciji hrvatski-srpski političari. Kulminacija tih zategnutih odnosa i nezadovoljstva desila se juna 1928. tačnije 20. juna 1928. kada se deco, verovali ili ne, u ondašnjem parlamentu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, dakle u Skupštini, u Narodnoj skupštini, desio atentat u samoj Skupštini. Poslanik Narodne radikalne stranke, Puniša Račić, isprovociran uvredama Stjepana Radića, vođe Hrvatske seljačke stranke, izvadio je revolver i pucao sa skupštinske govornice na poslanike Hrvatske seljačke stranke. Pritom je ubio Pavla Radića, smrtno ga je ranio, rođenog brata Stjepana Radića, zatim Đuru Basaričeka i ranio još 10 poslanika Hrvatske seljačke stranke. Neverovatan događaj. Ubistvo u parlamentu. Kada se poslanici zbog svojih suprotstavljenih stavova toliko posvađaju da je neko u stanju da izvadi revolver i da puca za skupštinskom govornicom. Sam vođa Hrvatske seljačke stranke, Stjepan Radić, je od zadobijenih rana vrlo brzo posle toga preminuo, rekao smo da je on bio ranjen u ovom skupštinskom atentatu. Kralj Jugoslavije, odnosno još uvek zvanično Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar Karađorđević, nasao se u čudu. Situacija je vrlo ozbiljna. Mandat za sastav i novu vladu daje jednom Slovencu, ono malo prepomenutom Antonu Korošcu. Dakle, Srbi i Hrvati se poubijali u parlamentu, a Slovenac treba da vadi vruć krompir iz vatre, kako se kaže, to simbolično. Međutim, ta vlada nije dugo upravlja državom, njen mandat je kratak. 6. januara 1929. Dakle, to je nekih 6 meseci posle ovih događaja, ponovit ću, atentat u Skupštini bio 20. juna 28. Dakle, 6. januara 1929. Vi znate da je 6. januara Badnji dan, sutra da je Božić. Nije verovatno baš slučajno datum biran. Sad kad čujete šta je sve kralj Aleksandar tada uradio, to je šta je objavio. Dakle, pošto je politička kriza u državi doživela vrhunac i država je na ivici raspada, kralj Aleksandar 6. januara, kao što rekao smo, 29. objavljuje jedan proglas, jedan ukaz kojim zavodi lični režim. Ili, da budemo realni, zavodi diktaturu, preuzima vlast u svoje ruke. On taj proglas započinje rečenicom: mome narodu, obraćam se mome narodu, svim Srbima, Hrvatima i Slovencima u ovom teškom i sudbonosnom trenutku i zato rešavam sledeće. Raspušta se parlament ili Narodna skupština, najviše zakonodavno telo u jednoj državi koja donosi zakone. Nema parlamenta, nema poslanika, nema vlade. Dakle, svu vlast preuzima kralj. Suspenduje se ustav. Nema ustava, onog vidovdanskog koji je izglasan 28. juna na Vidovdan 21. Dakle, država nema ustav. Dakle, zabranjuje se rad svim političkim strankama. Dakle, nema stranaka, ni jedna jedina. I zabranjuje se upotreba bilo kog nacionalnog preznaka, dakle, imena Srbi, Hrvati, Slovenci i ostali. Evo, ponovit ću, šta je sve kralj Aleksandar tim proglasom objavio? Raspustio parlament. Dakle, nema parlamenta, nema vlade. Suspendovao ili ukinuo vidovdanski ustav. Proglasio ga nevažećim. Zatim zabranio rad svim političkim strankama u zemlji.
i upotrebu bilo kakvog nacionalnog predznaka. A šta ovo drugo može da znači nego uzimanje vlasti u ruke u potpunosti? Neobična situacija. A sve pod parolom da bi spasio zemlju sigurne propasti. Imenovao on do duše nekog političara, to je onaj čuveni što smo mi govorili, Petar Živković, Petar Kapija. Znate da je učestvovao u majskom prevratu, je li to otvorio kapiju atentatorima koji su upali u dvor i ubili kralja Aleksandra i kraljicu Dragu Obrenović. Petar Živković, neko ko je predvodio Belu ruku, oficirsku organizaciju koja je bila suprotno od Crne ruke, naravno. Dakle, Petar Živković postaje predsjednik vlade. Simbolično država ima vladu. Nema ustava, nema parlamenta. Znate koliko decu je dugo trajalo takvo stanje? Sve do 1931. godine, dok nije donet novi ustav. A pritom za taj isti novi ustav, to je za novi ustav koji je usvojen 1931. to je donet, nije glasao parlament, jer ustav se usvaja u parlamentu. Za ustav glasaju poslanici. Međutim, ovaj ustav nije usvojen u parlamentu. Njega je kralj podario narodu, svome narodu. Zato se taj ustav iz 1931. na početku smo rekli da je Kraljevina Jugoslavija ima samo dva ustava, dakle Vidovanski 21. i Potonji iz 31. oktroisan ili podaren. Dakle, parlament nije glasao za njega. Dakle, pune 2 godine, odnosno 3, 29. 30. 31. nešto više od 2 godine je trajalo u državi jedno vanredno stanje, kada država nema parlament, kada državom upravlja kralj sa nekakvom formalnom vladom, bez ustava, bez parlamenta. Sjetite se filma iz serije Montevideo, Bog te video. Svi ste gledali tu seriju i nastavak, kako se već zove, oni kad putuju u Montevideo i tako dalje. Zašto vas to podsjećam? Pa upravo radnja ove serije i filma se dešava u vreme kada kralj Aleksandar Karađorđević upravlja Kraljevinom Jugoslavijom. To je vreme baš posle zavođenja diktature, prvo fudbalsko prvenstvo u Urugvaju, održano je 1930. godine. Sećate se da tada Fudbalski savez Jugoslavije odlazi na prijem kod kralja Aleksandra, traže novac da otputuju u Urugvaj, nemaju novca, kralj Aleksandar im ne daje novce jer kaže nema Hrvata u vašem timu i tako dalje, da se ne bavimo sad time, ali ovo sam htio da vam istaknem. Sećate se tamo u filmu jednog momka koji stalno nešto na ulici viče i protestuje i kaže dole kralj, nešto govori protiv države i oni ga odmah hapse. Zašto? Pa zato što je bila zabranjena između ostalog u državi sloboda govora. Dakle, štampa je bila u potpunosti podređena kralju i vlasti. Dakle, novinari nisu mogli da objavljuju slobodne tekstove da bi kritikovali kralja. Jedini medij u državi je tada radio. Radio Zagreb i Radio Beograd. Naravno, na programu nije mogao da se čuje bilo kakav izveštaj ili komentar protiv kralja. Dakle, sve u državi je kralj podredio sebi. Zaveo diktaturu. Dakle, sloboda govora, sloboda javnog govora, sloboda okupljanja je potpuno zabranjena. Nema toga. Ne sme se. A sve pod parolom da bi se država spasila sigurne propasti. Time je kralj Aleksandar sebi potpisao smrtnu presudu. Jeste, definitivno. Jer su u to doba, u Hrvatskoj, ustaše stvorili svoje prvo političko telo, odnosno stvorili ustašku partiju. Razvija se ustaški pokret. Takođe u Makedoniji, u delu, dakle, Jugoslavije, u Makedoniji se razviju separatistički simboli. Pre nego što pređemo na ubistvo kralja Aleksandra u Marseju 1934. godine, veoma važna stvar koju obavezno moramo istaći je sledeće. Dakle, 29. 6. januara kralj Aleksandar promenio ime, zaveo diktaturu, izvinjavam se, a iste te godine je promenio na jesen ime državi. Pa se država više ne zove Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, nego se zove Kraljevina Jugoslavija i podelio je na 9 banovina.
Od tada, dakle, država ima ime Jugoslavije. Od 1929. godine. Banovine su dobile imena po rekama. I granice među banovima su bile tako povučene da se potpuno razbije jedan istorijski koncept. Recimo, teritorija današnje Bosne je bila potpuno, ili Srbije ili Hrvatske, svejedno podeljena po nekakvim neistorijskim granicama, kako bi se, dakle, razbila unutrašnja kohezija ili jedinstvo jednog naroda. Dakle, sve banovine su dobile imena po rekama, geografski princip, dakle, nema upotreba nacionalnih imena, ne mogu da banovine dobiju ime Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora ili kako god, već po rekama. Banovine su se zvale. Krećemo sa severozapada ka jugoistoku, mada je sad mišljenje podeljeno gde je koja strana sveta. Na krajnjem severozapadu, dakle, severozapadu teritorija današnje Slovenije je Dravska banovina. Hrvatska je bila podeljena na dve banovine, to jest današnja teritorija Hrvatske su zapravo bile dve banovine, to su Savska i jedina koja nije dobila ime po reci je Primorska. Potom, teritorija današnje Bosne bila je takođe podeljena na dve banovine, Vrbaska i Drinska. Teritorija današnje Srbije, cela Vojvodina, ali i deo Šumadije, Dunavska, naravno po najvećoj reci u tom delu Srbije, zatim prostor gde mi živimo. Pogađate, Moravska banovina sa središtem u Nišu, zatim teritorija Crne Gore, Zetska banovina i veći deo današnje Makedonije, Vardarska. Dakle, 9 banovina, sve su dobile imena po rekama, osim Primorske. Vratit ćemo se samo kratko na Moravsku banovinu, ovde gde mi živimo. Dakle, čitav prostor centralne Srbije bila je teritorija Moravske banovine sa središtem u Nišu. Znate, deco, gde je bilo središte Moravske banovine? Bilo je u zgradi koju danas Nišlije, a i svi drugi koji dolaze u Niš, zovu Banovina. To je danas zgrada univerziteta u Nišu, nalazi se blizu Zelene pijace, blizu Tvrđavskog mosta, blizu Tvrđave i sigurno ste nebrojeno puta prošli pored te zgrade, dakle od autobuske stanice kad krećete ka Tvrđavi, to je zgrada koja ovako ima obalni ulaz i na vrhu zgrade piše danas Univerzitet u Nišu. Upravo u toj zgradi je bilo središte nekadašnje Moravske banovine i zato Nišlije danas ovu zgradu i dan danas zovu Banovina. Dakle, još jednom, 1929. godine državi je promenjeno ime. Ona se više ne zove Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, već Kraljevina Jugoslavije. Kada je promenjeno ime? Na jesen, ne morate pamtiti datum, u pitanju je 3. oktobar te godine, 1929. ali onaj datum prethodni, 6. januar 1929. kada je kralj zaveo diktaturu, obavezno pamtimo. Dakle, posle nekih 10 meseci kralj je promenio ime državi i podelio na 9 banovina. Tako će ostati i u narednom periodu. Rekao smo malo pre, zbog svega ovoga, kralj je praktično sebi potpisao smrtnu presudu. Zakoračio u nešto gde je tlo bilo klizavo. Skovana je zavera protiv kralja. Rekao smo da je u Hrvatskoj formiran već ustaški pokret, da u Makedoniji današnjoj, odnosno tadašnjem jednom delu Jugoslavije, ima takođe tih istih separatističkih pokreta koja predvodi jedna organizacija koja se zove VMRO ili Vnutrašnja makedonska revolucionarna organizacija i odlučuju da ubiju kralja. Da ubiju kralja. Sad ćemo izaći iz okvira Kraljevine Jugoslavije, jer mi znamo da moramo uvek da istorijske događaje posmatramo u jednom širem kontekstu. Naime, 30. godine, početak 30. godine u Evropi, Hitler je uveliko na vlasti od 33. Mussolini još 1922. godine postao premijer Italije, posle marša na Rim. Dakle, Evropa je uveliko fašistička, odnosno nacistička. Bez toga, odnosno bez posjećanja na sve to, ne možemo naravno razumeti i atentat na kralja Aleksandra u Marseju. Jer iza atentata na kralja Aleksandra stoji, deco, Benito Mussolini. Odluka o atentatu na kralja Aleksandra Karađorđevića doneta je u Rimu. Naime, rekao smo ustaški pokret iz jednog dela Jugoslavije, iz današnje Hrvatske i Makedonije, upravo donose odluku da ubiju kralja Aleksandra, a u stvari
je odluka doneta u Rimu. Toj odluci kumuje niko drugi nego Duče, a Duče je naravno Benito Mussolini. Kralj Aleksandar izabran je trenutak kada je kralj Aleksandar otputovao u Francusku. Naime, poseta Francuskoj je kralj Aleksandra je odavno najavljena pre no što je on naravno išao u zvaničnu posetu u Francuskoj i odabran je taj trenutak kada je on putovao u Francusku. Kralj Aleksandar ubijen je na ulicama Marseja 9. oktobra 1934. godine. Taj događaj se zove Marsejski atentat. I vi svi znate da imamo, kad nažalost govorimo i o ubistvima, o atentatima, eto sada dva važna atentata koja su veoma blizu jedan drugoga, a u pitanju su Sarajevski atentat, naravno posle koga je počeo Prvi svetski rat, 1914. 28. jun u Bosni, naravno u Sarajevu, kada je Gavrilo Princip ubio Franca Ferdinanda, i sada ovaj marsijski, 9. oktobar 1934. kada je ubijen kralj Aleksandar. Nakon ubistva, telo kralja Aleksandra Karađorđevića preneto je za Jugoslaviju, sahranjen je u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Vi tu crkvu se posetili na ekskurziji, znate da je to danas mauzolej Karađorđevića, ta crkva je građena u vreme kralja Petra, a kralj Aleksandar je upravo završio, dakle nije manastir, već je crkva, i znate da je u kripti ove crkve, dakle u podrumskom delu crkve su grobovi, grobna mesta svih vladara iz porodice Karađorđevića i članova vladarske porodice. Upravo je tu sahranjen i kralj Aleksandar Karađorđević. Što se porodičnog života ovog vladara tiče, kralj Aleksandar Karađorđević je sklopio brak 1922. godine sa rumunskom princezom Marijom. Njih dvoje izrodili su trojicu sinova. Najstariji sin dobio ime po dedi. Rođen je 6. septembra 1923. Naglašavam datum, 6. septembar, zato što je on proglašen punoletnim pre punoletstva u događajima koji su prethodili izbijanju Drugog svetskog rata. Znate da je kralj Petar II. Karađorđević 27. marta, dakle 6 meseci pre punoletstva, proglašen punoletnim i postao kralj Jugoslavije. A ubrzo je nakon toga se desio i napad, naravno fašističke Nemačke 6. aprila na ondašnju kraljevinu Jugoslaviju, pa je počeo Drugi svetski rat. Dakle, upamtite, rođen je 6. septembra 23. Najstariji sin, prestolonaslednik i po ustavu, on je naravno kasnije i postao kao prvorođeni sin i kralj Jugoslavije. Dvojica mlađih sinova, odnosno njegove braće, su Tomislav i Andrej. Zanimljivo je to što je kralj kroz imena svoje dece hteo još jednom da pokaže jedinstvo Jugoslovena. Dakle, najstariji sin, prvorođeni sin, prestolonaslednik, jer se presto nasleđuje po principu primogenture, odnosno prvorođenog najstarijeg sina. Najstariji sin dobio ime po dedi, po kralju Petru, i ime koje je najčešće kod Srba. Srednji sin dobio ime Tomislav, koje je veoma često kod Hrvata. I najmlađi dobija ime Andrej, koje je veoma često kod Slovenaca. Pa je, rekao, kroz imena svojih sinova kralj Aleksandar hteo da pokaže jedinstvo svog naroda, ali jedinstva, nažalost, nije bilo. Posle ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju, njegov najstariji sin, Petar II, ima samo 11 godina. Rekao smo da je rođen 23. Dakle, 34. on ima 11 godina. Naravno, nije mogao samostalno da vladi, to smo na početku časa i rekli, pa je ponovo, po ko zna koji već put u istoriji srpskog naroda, ali sada istoriji srpskog naroda kao delu jugoslovenskog naroda, obrazovano namesništvo. Namesništvo obično čini 84 ljudi. Da vas malo probudim, dremate. Ne 84 ljudi, izvinjam se, već samo trojica ljudi. Uvek neki trojica najmoćnijih političara u državi čine namesništvo. Namesnici maloletnom Petru II. Karađorđeviću nisu slučajno imenovani. Nije to baš moglo tako. Njih je u testamentu imenovao, to jest naveo njihova imena, sam kralj Aleksandar. Oni su bili, dakle, namesnici Petru II. Knez Pavle Karađorđević, rođeni brat od strica pokojnog kralja. Zatim, Ivo Perović,
jedan hrvatski političar koji je bio ban Savske Banovine i jedan srpski političar, profesor Radenko Stanković. Njih trojica upravljali su državom sve do 1941. godine, do 27. marta. Do onog datuma kada znamo da su u Beogradu izbile demonstracije protiv pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, kada je bio vojni puč u Beogradu, kada je tog dana smenjena vlada Dragiše Cvetkovića, kada je on uhapšen i kada su oficiri izveli vojni puč. Do tog dana su namesnici upravljali državom. Sam knez Pavle je tog dana takođe uhapšen 27. marta 1941. i proteran u Keniju. Ali mi smo na početku, dakle, njihovog upravljanja Jugoslavijom. Dakle, upravljali su ime maloletnog Petra II. Sve od 1934. pa do 1941. Dakle, kralj, koji zapravo nije kralj, ili prvi namesnik, je knez Pavle Karađorđević. Država, naravno, odnosno političko ustrojstvo države, je po oktroisanom ustavu, to smo rekli, iz 1931. Vladu je 1935. godine formirao političar koji se zvao Milan Stojadinović. Milan Stojadinović je bio jedan od velikih ekonomskih eksperata ondašnje Kraljevine Jugoslavije i bio je premijer ili predsjednik vlade od 1935. do 1939. godine. Neposredno pre 1939. godine, 38. održani su izbori. Na tim izborima koalicija koju je on predvodio, rekli smo na početku časa da se ona zove Jugoslovensko radikalna zajednica, da nju čini Jugoslovensko nekadašnja radikalna stranka, dakle Jugoslovensko-muslimanska organizacija i Slovenska ljudska stranka, izvinjam se, i da je ova politička koalicija, dakle, vodeća politička stranka praktično 30 godina. Iako je Milan Stojadinović na ovim izborima odneo tesnu pobedu, on nije imenovan za novog predsjednika vlade 39. Knez Pavle daje mandat jednom niškom političaru, dotadašnjem ministru, koji se zvao Dragiša Cvetković, da sastavi vladu. Tako da je Dragiša Cvetković novi premijer ili novi predsjednik vlade od 39. sve do, rekao smo, 27. marta 1941. godine. Nerešeno hrvatsko pitanje u državi moralo je podhitno da bude stavljeno ad acta, a to znači da bude konačno rešeno. Zato je i knez Pavle ponudio mandat Dragišu Cvetkoviću da sastavi vladu. I veoma brzo, nakon formiranja ove nove vlade, je sporazum između ondašnjeg vođe Hrvatske seljačke stranke, a to je Vlatko Maček, i Dragiše Cvetkovića i potpisan. Taj sporazum je zapravo značio stvaranje jedne autonomne države ili teritorije unutar same Kraljevine Jugoslavije, a u pitanju je stvaranje Banovine Hrvatske. Na početku smo rekli da je Kraljevina Jugoslavija bila 29. godine podeljena na 9 banovina. Sada je došlo do administrativne drugačije podele, odnosno do novih administrativnih izmena. 2 banovine spojene su u jednu, Savska i Primorska. Osim njih, teritoriji Hrvatske Banovine pripojeni su i delovi Vrbatske Banovine, delovi Drinske, čak i Dunavske. Ovo je bio put ka razgradnji jedinstvene teritorije Kraljevine Jugoslavije. Ovo je put gde je centralizovana teritorija, odnosno centralizovana vlast u ondašnjoj državi prosto bila razgrađena. Sledeći korak bilo je stvaranje Banovine Srpske zemlje. To se nije desilo jer je ubrzo počeo, kao što to znate, Drugi svetski rat. Dakle, ponovit ću da je 1939. godine potpisan avgusta meseca sporazum između Dragiše Cvetkovića, predsjednika vlade, i Vlatka Mačeka, vođe Hrvatske seljačke stranke, kojim je stvorena Banovina Hrvatska,
Banovina Hrvatska je zapravo jedna autonomna teritorija unutar same Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pređašnje, odnosno Kraljevine Jugoslavije. Ovo je bio definitivno siguran i nesumnjiv korak ka potpunoj razgradnji Kraljevine Jugoslavije. Događaji koji se nakon ovoga dešavaju, a to su pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu i događaj od 27. marta 1941. o kojima dosta toga već znamo, su samo ubrzali ulazak Jugoslavije u Drugi svetski rat. A o svemu tome u narednoj epizodi. Hvala vam puno na pažnji i sve najbolje.